Akan bertaksat betul aktor darshan bawa penampa hak jingkeno ba upnya beriu. Hakan yo trik uyayong arjar kesau uru nikah suami Malaysia abor ha uragu. Ba udai uparlok jong udarshan hakapor ba usaset betul. Hakaba syasyo hadu bandayap katkum ki katukan ni ki kubor la keno ba udarshan ulak syo ya utei ubeu da ubel mat ai da kabording elektrik. Kiba hayin hasam jong u suami kila pentip ya kajimta jong u syatanan annap Purneswari Nagar. Kakanda terib yayong arjar kusau. Udarshan udon hakajaka sina ya katlim bakaddu jong u ka devil the hero. Hakaba dipulit kilara ya rengkan dat kapawitra obda ban tokit. Dipulit kila ya tu ba kamis kopda kala don hakate kapelau. La kumno katu kat nepo katba ya suami la syo da kideng pat la pempete bolsen ya da boarding elektrik. Katkum katangat patai kubor. PTI kadai ka kong kopda kaba la penkewin ya akro darshan. Togup depa ban un pencitam ya suami halor kajing tho. Jong suami halor ka kong kopda. Kakai pat jong ka jingpet benya. Ya kemet yap ka ong ba suami ulayap nama kajimi snam nama kajing mensau ka bajur. Ki kubor yetu ba benyat jong ila ta kong pat kawe na kiskor jong kalaja. Uwe na kinongsya keno udipak kumar ulayatu. Bala aimon subha balong unong menjur hakate kakam. Laitu kitlong kubor dipok udon ha kasyet kajaka bajia kate kakam runat. Hakapor bala penyap ya rinuk ka suami pat haden udasan ulasam salak marway syaki sangut ki bala undembat. Syaki kulit da kebah pala ya kate kakam runat. Haka jingkmu banyada ya aktor darshan la keno kulit. Handai la keno ba udipak ulayatu haki kulit ba udarshan rengkat bat kiwei kinong sya keno kila pensitom ben ya utei ubreu ban badai aktor ubala syo ya rinuka suami haki banta bare kabala banlong kadau jong kejingyap jong ya kamet jong rinuka suami balap haka jingkin sumanal hali dak kulit haka patrik rampang agar kusau kibahaying jong bentuk ya kakurim jong ki ladawa ya kahong ka banta jong rinuka suami ya pusal kulit ugerik nek ban ubi dayan nada kila sya ban pet ya kane kakam kum kubor nak pulit la yatu ba rinuka suami ba lai kolais dem karta udai unong kesan barat ba jong te aktor darshan ula pha iki kubor basnu syaka miskopda hakabala penbitar darshan hadu ban poi kaput ban penyap unong kesan barat ba jong rinuka suami